urupfu rwa Colonel Wiringoma, iraswa rikomeye ry'indege ya drone ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Minembwe. Turabweho kandi ingabo za FARDC zashiriwe ibihano ntabwo zizongera kugura imbunda zikomeye mu Burayi. Naho abarusiya baje kurwana muri Kongo ngo bashobora gusubira iwabo ari Miramba. Ni amakuru aturuka ku mirongo rugamba. Bamudahusha bamaje gusetinga imbunda Minembwe, tayari bemerewe kurasa aho bashaka hose muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu bice FARDC igenzura. Naho icyorezo cya Ebola gikomeje kugarika ingogo mu burasirazuba bwa Kongo, cyane mu mujyi wa Ituri. Aya ni amakuru aturukayo yemeza neza ko abantu benshi bakomeje gupfa, abandi barwariye mu bitaro. Naho Evariste Ndayishimiye we amajije kuvuga ko adashobora kongera kurwana n'igisirikare cya M23. Hanze ya Afurika tubabwire ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo zigiye kohereza igisasu mu kirere kikarimbura igihugu cya Iran. Aya ni amakuru aturuka ku rugamba. Naho Ukraine yo yamaje kwemeza neza ko yatsinzwe intambara ku mugaragaro. Uburusiya bwambatagiye kwikomanga mu gatuza. Mu yandi makuru agiye atandukanye arimo aracaracara aya masaha, nuko ingabo za Iran zemeje ko zizahorera bidasubirwaho umuyobozi w'ikirenga Khamenei wishwe arashwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni ingabo za Amerika zamurashe zikoresheje ikibombe. Nicolas Maduro ngo ashobora kujurira ndetse amaherezo ngo agasohoka muri gereza. Ni amakuru aturuka muri Pentagon. Naho uwahoze ari umugore wewe aravuga ko umugabo we yafashwe binyuranyijwe n'amategeko. Naho igisirikare cya Venezuela cyo kirashinjwa kuba cyaragambaniye uyu Maduro. Ibiyobyabwenge bicuruzwa muri Cuba, Venezuela ndetse na Brazil byo bikomeje guhangayikisha Amerika. Ni nyuma ko Amerika ifashe umugambi wo kubaka urukuta runini ruyitandukanye na Cuba ndetse na Venezuela. Uru ni urukuta rwa metero 20 z'uburebure rwubatswe ku birometero bisaga 700 by'uburebure. Naho Ubushinwa bwo ngo bugiye gutahura igisasu kizajya kiyambukiranya umugabane, ikaba yakirasa nko muri Amerika y'Amajyepfo ihagaze muri Afurika. AI ya Elon Musk yo ngo hari byinshi igiye guhindura mu buvuzi. Aya ni amakuru yemeza ko bamaje kuvumbura robo bazajya bambika ubwonko bw'umuntu ikumva ibitekerezo bye afite mu gihe kizaza, ikabyandika, yarangiza abashakashatsi bakabyifashisha. Mu makuru y'ubuvuzi baravuga ko icyorezo cya coronavirus cyavumbutse mu Bushinwa ngo ari Abashinwa bari baragikoze. Bivuga ko kandi ngo Abashinwa ngo iyi virusi yabacitse ikajya mu mujyi wa Wuhan ikica abantu. Reka mbashimire.